Pozdrav svima, ja sam Nebojša, a vi pratite još jedan mini filozofski serijal, ovoga puta o slavnom nemačkom filozofu Georgu Friedrichu Hegelu, koji je u mom doživljaju stvari jedan od najvećih opsenara modernog sveta. I zato ću pokušati da ovim kratkim serijalom, koliko god je to u mojoj moći, razotkrijem neke od diverzija Hegela koji je još za sebe samog verovao da se u njemu sumira sudbina metafizike zapadnog sveta. I koliko god čudno zvučalo, u izvjesnom smislu bio je i u pravu. I danas ću vam govoriti o tome. Da bi se istinski razumjelo zašto je Hegel bio glavešina određene filozofske tradicije, moraju se razumjeti latentne struje njegove pojave, za koju je filozofija bila samo skafander, kostim. U svojoj suštini Hegel je prvosveštenik koji je verovao da promišlja Božje misli. To je pre bio jedan racionalni misticizam. Metafizičko pitanje kod njega je zapravo logičko pitanje. Sad, kako je došlo do svega ovoga? Još jedna važna stvar da se ima na umu. Metafizika zapadnog sveta nije bila monolitna, već je doživljavala preobražaje tokom vekova. Sazrevala je sa promjenama kulture. I to tako da se na zapadu mogu uočiti, po mom sudu, 3 metafizičke cjeline u okviru kojih zapad zri, odgovarajući na zagonetku života. U mladosti zapada metafizika je biti. U zrelosti metafizika je verovati. A u starosti metafizika je misliti. Ove 3 kategorije, četvrtu ne računam, četvrta je posljednja, takozvano mračno doba, praznina, smrt. Dakle, u ove 3 kategorije smeštene su sve kulturne promjene zapada u posljednjih 1200 godina. I sve se odigravaju u ova 3 kalupa. Ako pratimo taj šablon, modernu možemo smestiti unutra 3. paradigme starosti, gde se sa vere prelazi u misao. A ta promjena paradigme sa vere na mišljenje inače je analogna procesu preobražaja Kaluđera u filozofa, kada se monaška filozofija zamenila za građansku. Immanuel Kant je negde zaokružio taj proces, čak i simbolično, kada je prilikom svojih poslepodnevnih šetnji demonstrativno zaobilazio crkvu. Reč je naravno o procesu preobražaja metafizike. I sa Kantom kritika metafizike u paradigmi mišljenja suštinski se završava. Bacon, Descartes, Leibniz, Newton, Spinoza, Hume, svi su oni utabali stazu za velikog Kanta. On je tvrđava na vrhu brega. Njegovo remek delo Kritika čistog uma u sebi sumira 200 godina sumnje zapada. Ona je veliki simbol budnog zapadnog uma. Simbol borbe protiv metafizike vere. Dakle, borbe, a ne pobjede kao što su to tvrdili neki. Jer mišljenje ne može pobediti veru, kao što vatra ne može da pobedi vodu. I s obzirom da smo malo preskicirali preobražaj metafizike kroz 3 različita doba, mi vidimo da nadmoćnost uma ne važi kao ideal u svim epohama, već samo u kasnim, novim vremenima. Tako da bi Hegel, koji dolazi posle Kanta, bio još veće pomeranje krajnosti. Dakle, ako je Kant zabludeo u svojoj kritici metafizike, Hegel je već otišao u perverziju. On predstavlja kategoriju ostarele, beskrvne metafizike. On je pojava sumraka misli. A to vam je onaj period filozofiranja kada misao biva potpuno opsednuta sobom. Kada je sva izgubljena u apstrakciji, kada više ne želi da vodi ka životu i Bogu, već da ih prevaziđe. To je smisao opsude Kantove tvrđave.
rasredištenje mišljenja, odbacivanje posljednje referentne tačke da bi se misao završila u samoj sebi. Ova perverzija umovanja modernih filozofa naravno potiče iz bolesne postavke. Da je čovek u svojoj suštini umno biće. Dakle, kao što je suština ribe da pliva, suština ptice da leti, tako je i suština čoveka da misli. Ovo uopšte nije tačno. To je modernistička ideja koja nipošto ne važi kao univerzalija ljudske suštine. Ako je suština čoveka, kako je moguće da, na primjer, toliki ljudi glasuju za današnje političare? To je zato što je u zabludi. Reći će Kant i Hegel. Dobro. Ali kako onda nešto što je suštinsko može biti podložno zabludi? Suština je van uticaja, van dometa, nepromenjiva je. Riba ne može da zabludi pa da zaboravi da pliva. Čim je bacite u vodu, ona propliva istog sekunda. Dakle, umnost nije suština čoveka, već samo jedan deo njegovog bića. Čovjek ne misli uvek, a i kad misli, retko to čini valjano. Prvo se živi, pa se onda misli. Prema tome, mišljenje nije zadato. Ono se obrazuje kroz stotine i stotine generacija koje u različitim kulturama različito o životu misle. A to da čovjek misli zbog misli same otkriva se tek u kasnim epohama. Na zapadu to je doba moderne. U Grčkoj je to u neku ruku doba Platona i Aristotela. S tim da se oni razlikuju od Kanta i Hegela. Njihova idolatrija racija opet je nešto drugo u odnosu na modernu. I zato Hegel greši kada čitavu istoriju filozofije želi da obuhvati jednim principom. To je budalaština. A vidjeli smo da se čak i zapadna misao itekako deli. Dakle, Hegel jeste sudija zrelosti, ali samo u okviru jedne posebne paradigme. A već u nekoj drugoj, recimo pomenutoj starogrčkoj, Hegelov raciocentrični princip teško se može razumeti. Kada bi Hegel vremeplovom otišao u drevnu Atinu da Aristotelu kaže biće je mišljenje, ovaj bi ga gledao bledo. Dakle, metafizika se menja, ali problem utemeljenja uvek ostaje. Na njega je čovek osuđen. Za srednjovekovnog čoveka utemeljenje se tražilo u veri, za modernog u mišljenju. Međutim, problem sa mišljenjem je što kada preovlada, postaje antipod metafizici. Hoće da je odbaci. A onda dolazi famozna teskoba mislećeg. Jer život nikad nije sav u misli. Metafiziku iz njega ne možeš izbaciti. I umjesto da su se filozofi ostavili ćorava posla, oni su nastavili dalje, kao slepci. Hegel je verovao da će zablještati kao jarko podnevno sunce i oterati sve senke. Da će se sva istina u svetu obelodaniti. To je bio jedan, kako bih rekao, jedan projekat katedarskih predavača. Kant, Fichte, Schelling i Hegel pravili su jednog profesorskog boga. Ja ih sve doživljavam kao članove neke profesorsko-teološke sekte. Znači, da bi se razumeo Hegel, nužno se moraju upoznavati Kant, Fichte i Schelling. Drugim rečima, morate se upoznati sa svim tim autorima da biste stekli uvid u holističko stremljenje njihove epohe. Sve njihove knjige pisane su istom rukom sudbine, kojom je upravljala jedna specifična nemačka zabluda. Zabluda zacarena filozofskim dušama. Da se moderni svet kreće po tačno određenom planu ka cilju koji će sigurno biti postignut. To je bila jedna, kako bih vam rekao, jedna
Opet se tražim reći. Znači, jedna liberalno-građanirsko-protestantska filozofska tradicija za koju Hegelova fenomenologija duha predstavlja samo jedan simbol. Odraz umovanja maštara. No, kao što znamo, na stvarnost se odgovara stvarnošću, a ne fantazijama. Kaže Ortega y Gasset, kako je lako razmišljati. U svom letu nailazi na slab otpor. Tako to ide. Ide daleko kad nema brana. Zato je potrebno prići im sa velikom rezervom, da ne odlutaš zajedno sa njima. Kant, a naročito njegovi nastavljači Fichte, Schelling i Hegel, su iluzionisti. To je svo mišljenje koje imamo o njima. Neću da kažem prevaranti, jer su zaista verovali u svoje prosvetiteljske budalaštine, do te mere da je to za njih postala jedna religijska priča. Što zapravo jest. Svi su oni potekli iz Luterovih skuta. Reformatori. Duga je to priča. A ja ću reći samo najvažniju stvar za današnju emisiju. Taj nadlični što je izvan ljudi, na način kako su ga oni smislili, ne postoji. Ali dobro, to je tad doživljeno kao avangarda, a oni su dobijali platicu da prorokuju sa profesorskih katedri, da podgrevaju istorijski trenutak kada su Švabe verovale da se u Nemačkoj rešavaju najveća filozofska pitanja doba. Zato su u mom doživljaju stvari Kant i Hegel striktno nemački proizvodi i teško da ih mogu razumeti drugi narodi. Da ne mislim samo na Slovene, već i na narode zapadnog bloka. Potpisujem, Englezi i Amerikanci uopšte nisu razumeli kritiku čistog uma. Oni tu knjigu čak nisu znali ni da prevedu kako treba. The Critique of Pure Reason je potpuno pogrešan prevod, jer Kant naročito insistira na razlici između uma i razuma, koju Englez uopšte ne može da pojmi. Za njega je sve to reason i teraj dalje. Tako da mislim da je kritika čistog uma tipično švapska stvar. Kao što je Don Kihot potpuno svojstven Španiji. Nema mu parnjaka u svetskoj književnosti. Šekspirov Hamlet i Goetheov Faust su već nešto drugo. Dakle, Kant je morao biti Nemac. Kao što je Njegoš od svih slovenskih plemena na Balkanu morao da se rodi u srpskom plemenu. Jedino je ono imalo taj kapacitet. I za Njegoša, i za ustanak, i za državu. Dakle, ovdje je reč o duhovnom potencijalu. To je poenta Hegelove fenomenologije duha. Duhovni kapacitet određenog razvojnog trenutka. Što recimo Hegel Srbima nije htio da prizna. Za Srbe uopšte nije htio da čuje. Ali o tome nekoj od narednih epizoda. Da se vratimo na početak priče. Dakle, Hegel je u skladu sa svojim dobom mislio da se ljudska sudbina završava tamo gdje se završava ljudsko znanje. Čovjek prethodne epohe bi svršetak te sudbine video na mjestu gdje se završava vera. Ali moderni čovjek se time ne može zadovoljiti. Jaspers je tu suštinu dobro objasnio sljedećom rečenicom. Citiram. Takozvani dokazi za postojanje Boga uopšte nisu nikakvi dokazi, već metode za postizanje sigurnosti kroz mišljenje. Kraj citata. Šta je ovdje najvažnije? Postizanje sigurnosti. To je ključ. Samo što se na zapadu promijenio način za njeno postizanje. Pre je bila vera, a u modernije mišljenje, odnosno znanje. Apsolutna svest o kojoj govori Hegel jeste želja da se dosegne potpuna budnost nad svetom. Želja kasnog čovjeka da ustanovi izvesnost u svim oblastima života. S tim što u moderni glavni garant izvesnosti nije više vera,
nego znanje. Danski filozof Søren Kierkegaard je posvetio čitav život pokušavajući da odgovori na to pitanje. Zašto modernom čoveku nije dovoljna vera? Zašto mora da misli o Bogu? Kierkegaard nije mogao da se pomiri sa svojom epohom. Nije želeo da shvati procese kao što je to uradio Kant. Jer ne može čovek koji je izmislio parnu mašinu da se zadovolji verom. Istorija filozofije prati istoriju tehnike. Bušman koji pešice prelazi pustinju drugačije veruje u Boga od zapadnjaka u cipelicama koji do Kopenhagena putuje vozom. Zato je Kierkegaard tragična figura. Skrušenik u bezbožnom Kopenhagenu. Jedničak nije mogao da shvati da je na delu vera u građanskoj epohi. On je smatrao da građanin ne može da bude istinski vernik zato što je ateista u duši. Što jeste tačno. Ali sviđalo se to nama ili ne, to je prosto tako. Stara metafizika više nije bila održiva u novom građanskom dobu zbog industrijske i monetarne revolucije 18. veka. Dakle, Kantova kritika metafizike nije stvar volje jednog filozofa, već stvar uslovljenosti epohalnim prilikama. Racionalna redukcija religije, jedno racionalno modifikovanje religije na građanski moral i civilnu etiku. To je osnovni smisao Kantovog poduhvata. I Kierkegaard greši kada kaže da je zapadni čovjek izgubio veru. Jer vera je tu, samo što je doživjela preobražaj. I to je Kierkegaard, koji zapravo ne ratuje protiv sveta, nego protiv sebe. Znači, ne laje kera zbog sela, nego sebe radi. Kierkegaard je taj koji nema snage da veruje. Zato i plače u svojim knjigama. Umjesto da je otišao u manastir, ostao je u Kopenhagenu. To je, kao što sam rekao na početku emisije, svršetak, odnosno rezultat procesa. Prazne crkve, a puni gradovi. To je tek Spengler mogao u potpunosti da razume, jer je prošlo 100 godina od Kanta. Dakle, Nemcima je trebalo čitavo stoljeće da svare Kanta. Njegovi nasljednici, Fichte, Schelling, Hegel, pa i Schopenhauer, oni ga uopšte nisu razumeli. Svaki ga je tumačio na svoj način. No, nevezano za ovo, sa Kantom je završen civilizacijski proces u kojem je zapadna Evropa svoje metafizičke istine preoblikovala u naučne. Zato su Newton i Leibniz u isto vreme i naučnici i metafizičari i pojavljuju se kao posljedica pozne faze duhovnosti na zapadu. Newton i Leibniz su fenjerđije u sutonu metafizike koja je zapečaćena protestantskom reformacijom. Protestantizam je pokušao da pomiri veru i znanje i zato je ostao u ćorsokaku. Kant, Fichte, Schelling i Hegel se vrte u protestantskom vrzinom kolu. Bog je dostupan ljudskom umu. Ova ideja je okosnica današnje epizode i razmotrit ćemo neke od posljedica Hegelovih misli koje su, kako bih vam rekao, kao i sve u moderni, bile zabluda sa posljedicama ekstremnih zastranjivanja ljudske prirode. Vidjeli smo gdje dovode protestantski filozofske obsesije i vek i po kasnije, na primjeru Heideggera, čiji je talent neosporan. Ali znate šta? Talent je jedna stvar, a njegovo ostvarenje druga. Ono što je Heidegger postigao sa svojom filozofijom meni liči na akrobaciji fudbalera sa loptom ispred praznog gola. 40 godina filozofiranja, da bi na kraju u špiglu izjavio: samo nas Bog može spasiti. Pa što onda napisa tolike knjižurine? Kad si je došao do zaključka što ga je znao
još moj čukun deda Mile dok je ćero prasad iz Like. A čovjek uopšte nije bio filozof, bio je svinjar. A bile su mu jasne neke stvari. Da nije na čoveku da se bori sa silama nemerljivim. Demon tehnike pred kojim se sablaznio Martin Heidegger u svojoj suštini je demon misli. To je važno podvući. Misao je ta koja od ljudskog tela traži prevazilaženje. Jer telo je samo sebi dovoljno, ali umu nije. To je smisao tehnike. Nadomeštenje tela. Umu nije dovoljna ruka, pa zahteva koplje, koje je moralo da bude zamijenjeno puškom koja je na kraju bila zamijenjena atomskom bombom. To je stara putanja. Čudo saznanja na kraju postaje prokletstvo saznanja. Newton je očaran, Heidegger nekoliko vekova kasnije zabrinut. To je usud tehnike, pevaće romantičari, koja je naš spas, ali i naše uništenje. I tako se okončava moderna odiseja misli. Umesto u raju, završila se u Auschwitzu, u paklu. A sve bi bilo lepo da se nismo ogrešili o Kanta, da smo ga poslušali. Ali šipak. Procesi raspadanja funkcionišu tako što pad, što duže traje, ubrzava. Dekadencija je uvijek ubrzanje na novim stupnjevima. Tako stvari funkcionišu u svim oblastima života, pa i u filozofiji. O čemu je reč? Kada se na vrhuncu filozofije pojavi, u stvari, ajde da to kažem direktno, da ne okolišem. Stvar je u sljedećem. Kant je tatamata, zato što je odredio šta se smije misliti i dokle. Ono što čovjek misli samo odgovara njegovoj prirodi, u smislu da postoje odgovarajući objekti za čovjekovu misao. Dakle, o nečemu može, o nečemu ne može da se misli. Njegovom umu su dostupne pojave, ali ne i suština tih pojava. Pa i za tu dostupnu pojavnost čitav niz pravila postoji koji mora da se ispoštuje kako bi se o njoj mislilo valjano. I Kant je sve to izložio u decimale, posle čega maltene na zapadu više nije imalo šta da se kaže. Zato Hegel sa njim ima problem. Odbija da ga prihvati. Ne može Kant da bude tatamata. To sam ja. Ima moja da bude posljednja. Ne može Kant da stavi tačku. To ću ja da uradim. Nikada se u istoriji Zapada nije pojavio filozof sa ovakvim pretenzijama. Da on bude čovjek sa kojim će se završiti epoha jedne misli. Da fenomenologija duha bude knjiga sa kojom se zaključuje filozofija. I zbilja, proglasivši da se sa njim filozofija završava, Hegel je iskopao grob zapadnoj filozofiji. Jer on je mogao da bude zanemaren kao trećerazredna pojava, a nije. Svi koji su došli posle igrali su njegovu igricu. Čak i Heidegger u drugoj fazi, koja je u osnovi jedna hegelijanska priča. Biće će se pokazati u jednoj odabranoj ličnosti. To je Hegelova ideja. Zašto je Hegel tako mislio? Opet moramo razumjeti okolnosti njegovog vremena, kada se činilo da uistinu počinje jedno novo doba. Fenomenologiju duha Hegel je napisao i objavio 1807. godine, kada je još duvao vetar francuske revolucije koju je doneo Napoleona. I Hegel ga je gledao kako pompezno mašira kroz te kosvenu jenu i rekao sebi: to je to. Evo svetskog duha.
dokaz novog doba. Pobjeda uma. Ali to je zapravo bila pobjeda moći. Hegel na više mjesta u fenomenologiji duha koristi termine kao što su sila istine, sila razuma. Zašto ovo ističem? Pa naglasak je na sili. Ja mislim, prema tome, ja sam moćan. Znanje nije vrlina, znanje je moć. Ovo stanovište ne postoji u staroj Grčkoj, u Vizantiji, u arapskom svijetu i tako dalje. Ovo je shvatanje zapadnog čovjeka. Hegel u duši svoje ne prihvata Kantov zaključak da znanje ima ograničen domet, jer kad se prizna da između saznanja i apsoluta postoji granica, priznaje se nemoć. To se u osnovi zamera Kantu. Što saznajni subjekt ne ide do kraja apsolutnosti. To nisu mogli da mu oproste. Njegova kobna životna deviza parafrazirano glasila bi ovako: svijet vredi najviše dok se o njemu misli, ali misliti ne znači pojmiti. Jedini je Kant ovo priznavao u modernoj filozofiji, niko drugi. A Hegel ne može da prihvati Kantovu umerenost. On hoće dalje. On je alavi Faust. Duša se saznanjem ne može zasititi. Zato se ruši Kant. Jer Hegel ne može da stane kod Kantove stvari po sebi. Postoji stvar po sebi i to ne diraš. Ne ideš preko nje. Šipak. To je Hegelova fenomenologija. Jedno veliko ne stajanje. Jedno da kretanju napred. Sazrevanje. Iskustvo kao učenje. Rast iskustva ljudskog uma da bi se na kraju stiglo do potpunog znanja. Do jednog krajnjeg rezultata. Istina se kreće da bi se na kraju pokazala. Dakle, suština je ono što se kreće, što je predikat. Kaže u predgovoru, citiram: ono što je istinito ne treba ostaviti na drugoj strani kao mrtvo pozitivno koje miruje. Kraj citata. Da bi ovo tvrdio, Hegel je morao da se otarasi stvari po sebi koje je ostavljena da stoji izvan kretanja, izvan ljudskog saznanja. Ja to tako tumačim. Morao je da poruši granice koje je postavio Kant. Da napadne Kantovu stvar po sebi koja miruje izvan našeg domašaja. Tu se on razotkriva kao mistik. Tu spada maska filozofa koju sam pomenuo na početku. Hegel hoće da mu se ukaže Bog. Ali o tome nešto docnije. Da zaključimo ovu priču. Zablentavljen francuskom revolucijom, Hegel je u Kantovoj stvari po sebi video Bastilju koja je morala biti srušena. Zašto uopšte koristi metaforu tvrđave? Odgovor je u samom korenu reči. Kant hoće da utvrdi. To je sušastvo njegovog stremljenja. Tvrđava uma. Dakle, tvrđava je simbol za složenu arhitektoniku misli kasnih epoha. Maksimum misaonog poniranja, koji prati i ostale istančane pojave u kulturi koje zri. Kao što raste složenost u građevinarstvu, u umetnosti, u ratovanju, tako se razvija i arhitektura u mišljenju. I zato je Kant, posle mnogih vekova, posljednja misaona tvrđava u zapadnoj filozofiji. U odnosu na nju mogli ste uraditi 4 stvari. Pod 1. Večno ostati nemi pred njenim neosvojivim zidinama. Što je slučaj sa tolikim ljudima i mistiocima koji jednostavno Kanta nisu razumjeli. Pod broj 2. Mogli ste se uspeti na tvrđavu kako bi sa nje posmatrali horizonte. Što je uradio, na primjer, Arthur Schopenhauer, za kojeg je Kant bio proviđenje. Pod broj 3. Mogli ste krenuti na rušenje te tvrđave, što je učinio Hegel. I pod broj 4. Mogli ste jednostavno tvrđavu zaobići, što
što je recimo učinio Friedrich Nietzsche. Sve ovo ilustrujem kako bih pokazao da posle Kanta dolaze samo određenja u odnosu na njega. On je bio svršetak i to su svi osjetili u sebi. Kada je Kant umro, prethodno promislivši sve što se moglo promisliti, bila je 1804. godina. Ovaj podatak ističem kao kuriozitet za nas zanimljiv. Znamo svi šta se kod nas desilo 1804. Šta hoću da kažem? Dok je Kant predstavljao vrhunac budnosti zapada, jedna Srbica se tek budila. Tek je otkrivala svoju sudbinu. A tamo negde na nekom zapadu upokojio se neki filozof Immanuel Kant, koji više nije ni mogao da veruje u sudbinu, jer je već sve zaključio u promišljanju kauzalnosti. Postavio posljednje bedeme na tvrđavi uma. Kantova priča o sazanim granicama metaforički se može prikazati kroz sliku na kojoj je čovjek odlučio da omeđi svoj pašnjak kako bi ga lakše kosio. Znači, zamislite čovjeka na beskrajnoj poljani koji je odlučio da omeđi utvrđeni prostor da ne bi beskrajno i nepotrebno lutao. I onda dolaze Fichte, Schelling, Hegel, Nietzsche i brojne druge sironje koje kažu: ali čovjekova priroda je takva da on osjeća teskobu u granicama. Njima smeta to što smo zaključani u svetu koji ne znamo do kraja. To se ne može podneti. Jer Hegel izjednačava problem znanja i slobode. To je jako važno. Kada se svjetski duh kreće ka apsolutnom znanju, on na kraju dolazi do apsolutne slobode. Prema tome, ti si neslobodan u odnosu na ono što ne znaš. Čitaj između redova. Ti si nemoćan u odnosu na ono što ne znaš. Tu leži problem stvari po sebi, koja žulja kao kamenčić u cipeli. A sve na osnovu pogubnog tehnološko-naučnog stava moderne da je istina otkrivenost. Znači, ne može nešto nepoznato biti apsolutna vrednost. Kako to? Bog da bude vrhovni princip svega, a da mi ne znamo ni šta je to. I tako je Bog odbačen. To je ona Nietzscheva priča o smrti Boga, koji, jasno vam je, nije odbačen odmah. Sa njim se mačuju racionalisti bar 200 godina. Bog je načelno tu, ali sve vreme žulja. I tek posle 200 godina dolazi Nietzsche u 19. veku i kaže: ajde, dosta više s tim Bogom. Marš u vražiju mater. Nema Boga. Ćao. Idemo dalje. Dakle, Nietzsche je samo naglas rekao ono što Descartes nije smeo, jer mu je bilo teže u 17. veku. Nietzsche je lako mogao 2 veka kasnije da izbaci taj kamenčić iz cipele. I da rezimiramo sve do sada izneto. Šta smo rekli? Pod metafizikom u moderni filozofi su shvatali znanje koje ide dalje od mogućnosti iskustva. Sve to se naravno odvija pod toposom razuma koji je u moderni mera svih stvari. E sad, kod Kanta predmet ljudskog znanja je samo pojava, nikad suština. A Hegel ovo izvrće izjednačavajući ljudsko saznanje sa suštinom. Hegel kaže, nasuprot Kantu, da apsolut posjeduje iste osobine, to jest iste alatke kao i naš razum, te da mu se zato možemo približiti do kraja i spoznati ga. Hegelovim rečnikom, božanska svest i ljudska svest su isti u konačnoj instanci. I zato je njegov projekat religijski. Zahteva da ljudska esencija i božanska esencija imaju zajedničke tačke koje se mogu dodirnuti. Znači, Kant iz ljudskog znanja isključuje apsolut, odnosno stvar po sebi koja je nedostupna našem iskustvu. A mistik Hegel hoće do nje da dopre. Njemu će se stvar po sebi ukazati
kroz dijalektiku samosvesti. Jer njegov filozofski sistem će se do te mere razviti u zaokruženost, da će se otkriti celokupna stvarnost. Misleći subjekat će dovršiti svojim umom. Na kraju će promisliti i Boga. To je krajnja posljedica ove ideje. I sad dolazimo do suštine. On hoće jedinstvo bića i mišljenja. I na tom mjestu se vidi da je Hegel mistik par excellence. Njegova misao se na kraju dodiruje sa Božjom. Cilj dijalektike kod Hegela nije filozofski, nego mistični, božansko otkrovenje. Hegel proniče u Božju misao. Pazite koji je to konj. On hoće da promišlja kao Bog, da bi otkrio ključ istorije. To je čista fantazija koja nema nikakve veze sa strogim filozofskim racionalizmom. Sama činjenica da nije prihvatio da postoji nešto što se ne može misliti, što je van misli, prevazilazi priču o bilo kakvoj zdravoj pameti i ulazi u domen bajke. To je Hegelova fenomenologija duha. Jedna bajka, maštarija o beskonačnom umu koji je Bog. Hegel je tako, skroz na skroz, ogledalo epohe u kojoj vlada fanatična vera u znanje i prosvećivanje istima. Do te mere da je na kraju znanje izjednačeno sa Bogom, jer je ujedno i put do njega. Ovo je centralni princip moderne. Pretpostavlja se da se apsolutno znanje, što će reći znanje o Bogu, može ostvariti. I time se čovjek i Bog poravnavaju. Bog je u ljudskom domašaju. Čovjek mu je potreban kao ogledalo. Ovoga nema u predmodernim dobima. Bog je izvan ljudskog dosega. Tako da se opet vraćamo na uvijek jednu te istu licu bolesti. Ta početna greška u životu uvijek na kraju ispliva u svemu. A stvar je manje više prosta, da ne kažem prirodna. Sve što se intenzivno misli, na kraju počinje da liči na čovjeka. Zato se kaže da misao ubija Boga. On se u misli spušta na ravan čovjeka i onda se prirodno odbacuje posle određenog vremena. To je na neki način suština moderne inverzije. Čovjek podešava Boga prema sebi. Pre moderne sa Bogom nema kompromisa. Toma Akvinski ovako nešto nikada ne bi smeo da pomisli. To bi bila jeres. Ali moderni čovjek Hegel u duhovnoj pustoši ateizma 19. veka veruje da će njegov svemoćni um promisliti sadržaj božanske ideje. Da će dodirnuti um Boga i da će na taj način, pod 1, postići potpunu svest o Božjem planu i pod 2, da će se taj plan pred čovjekom opravdati. Vidimo kako ovdje blješti taj ekstremni antropocentrizam moderne. Spuštanje svega na domen ljudskog uma, ljudskog subjekta. Jedno bolesno svođenje svih duhovnih ravni. I sad nam se razašnjava zašto Hegel u fenomenologiji duha ne može da zamisli život van pojma. Zato što je čovjek novi Bog, gospodar svih pojmova. Što je ideja koju će Nietzsche 70 godina kasnije dovesti do karikature u svom načovjeku. Znači opet vidimo drastično izopačenje modernog projekta posle pada Kantove tvrđave. Jer Kant je završio projekat prizemljenja, odnosno sa njegovom filozofijom okret od Boga ka čoveku je upotpunjen. Posle njega počinje divljanje, u kojem naravno učestvuje i Hegel, prekoračitelj mogućnosti razuma. A ta transformacija razuma u analitiku, kao i transformacija subjekta u supstanciju, na delo je opet zbog moderne transformacije metafizike. To je poenta stvari. Moderna označava promenu načina pristupa apsolutu. Princip dolaska do apsoluta prelazi u princip stvaranja apsoluta. Što to znači? Pre moderne, apsolutna istina je datost, objektivitet, nepobitnost, suština nezavisna od tebe,
a do koje ti možda dolaziš. Znači, ona je zagarantovano tamo negde. I na tebi je da joj se približiš koliko možeš posebnim duhovnim naporima. Sa modernom, ovaj princip dolaska do istine se transformiše u princip stvaranja istine. Istina ti se ukazuje tako što je stvaraš. Znači, šta je obrt moderne? Više nije naglasak na istini kao takvoj, već na tebi koji istini pristupaš menjajući je. To je moderna transformacija metafizike, koja počinje sa renesansom i završava se u 20. veku sa Heideggerom, kada nastupa postmetafizičko, odnosno postmoderno doba, gde se princip stvaranja istine pretvorio u kerefeku, u postmodernističku igrariju. Otud postulat postmoderne. Istina je konstrukt, a suština je moć. Znači, u mnoštvu mnogih istina važeću određuje onaj koji u tom trenutku ima batinu. I filozofija je došla do svog kraja zato što na samom početku nije znala da se postavi kako treba. O čemu je reč? Na obzorju moderne izranjaju dva velika kolosa, dva velika takmaca koja će se boriti za prevlast. Vera i nauka. I od Dekarta do Kanta, filozofija se klacka između njih. Dvoumi se kom će se privoleti carstvu, kome će da služi, veri ili nauci. I dolazi Kant koji hrabro kaže, pa ne mora filozofija nikom da služi. On ima svoje dostojanstvo u okviru svoje oblasti. Nek traži svoje puteve. Ili ako već ne može da izbjegne svemoćnu nauku, neka joj asistira bar do određene mere. Nek svako pošteno dobije svoje. Tako da se pad Kantove tvrđave odnosi na nestanak neprikoslovenosti filozofije u tom ključu. Filozofija gubi svoje dostojanstvo pred drugim oblastima, naročito pred politikom. Kant je posljednji neideologizovani filozof. On jeste bio liberal i građaner po svom unutrašnjem biću, ali su mu dela, bar ona kapitalna, van političke sfere. Već su Fichte, Schelling i Hegel mislioci dubokih političkih pozadina i pobuda. Stvaraju opijeni francuskom revolucijom. Posle Kanta kreće divljanje građanskog društva. Počinje doba ideologija. Tako da, ukratko, posle Kanta filozofiranje na zapadu je u senci ideologija. I manje više ne vredi ništa. To se naročito vidi u 20. veku. Od Sartra do Habermasa nijedan ozbiljan filozof nije se pojavio. Sve sami pajaci ideologija. I s obzirom da je bio čist, neostrašćen, Kant je zapravo bio posljednji pravi građanski emancipator. Posljednji vaspitač koji je sa čovekom hteo da popriča, da mu lepo objasni. Ovi ostali su vaspitači sa motkom. Kod Hegela i Marksa nema mnogo priče. Ako ih ne slušaš, tuku te po ušima. Zato oni nisu građanski vaspitači kao Kant, već prvosveštenici svojih sekti, koji će te spaliti na lomači. Ideolozi ljudožderi. Kanta su gurnuli sa litice, sa paradigme znanja prešlo se na paradigmu moći, posle čega je filozofija izgubila svako dostojanstvo. I evo već više od 200 godina predstavlja krpu sa kojom politika briše svoje noge. Ali, o tome nešto više u sljedećim epizodama. Poštovani slušalci, to bi bilo sve od mene u ovom izdanju. Zamislio sam da današnja emisija u načelu bude jedna uvodna priča, koja bi se razradila u još 2 epizode. Pa, ako mi je bilo zanimljivo i poučno, nadam se da ćete ispratiti i ostale i da se uskoro ponovo slušamo na obostrano zadovoljstvo. Hvala vam. Prijetno.